تماشاوان هێژا ji Rojava TV û ji bernameya taybet careke din em li pêşberî wane dem baş. Di mijara vê xeleka me de nêzîkatiyên Kurdî gelo çima henha milletê Kurd nikare nerîneke hevbeş û hevrêz li gel xwe bide avakirin. Gelo çi pirsgirêkin ku nehêl milletê Kurd yekhêziya xwe û yekrêziya xwe çê bike. Ji bo nekum vê mijarê bêtir zelal bikin niha mêvanê Melistodyo Sekreterê Partiya Yeketiya Demokratîka Kurd li Sûriyê Berêz Mihyedîn Şêx Alî Amadeyê em xêrhatina mêvanê xwe dikin. Mamosta xêr hatin. Xêr pêşawa be spas. Mamosta berî heft jî bernameya me em ê ji rewşa siyasî a Sûrî a dawî dest pê bikin. Bele. Rewşa Sûrî dawî niha çawayî nirxandina wê. Bele, navnîşana rewşa siyasî li Sûriyê. Belê. Tiştê herî balkêş ku krîza Sûriyê ezma Sûriyê ev ê 13 salin berdewam çareserî rêlber çareserî teng bûye bêtir teng bûye ku ez nebêjim hatî xetmandin. Yani piştî 13 sala ji emrê krîza Sûriyê ev tevlehevî û serberdayetî û xûn herkandin û xişm û bêtarib serê Sûriyê de hatî hê jî berdewam e ev krîza berdewam e û hemî hewildanên navdewletî ji bo çareserkirina rewşa Sûriyê bi şêweyekî siyasî rêlber xetimiye ji ber ew qas hevdîtin û konferansên bi navê Cenev hatin darxistin bi navê Astana û Soçî gelek hewildan û hevdîtin û kongir li hatin darxistin heyan hat gavê pratik li ser erdê nehatine avêtin. Her wiha komîta ji bo nivîsandina distûrekî nû ji Sûriyê re ew bêtirî 6 sal yek hevok nehatî nivîsandin. Belê. Walû me ez karim vêjim rewşa siyasî ji bo Sûriya bigiştî navnîşana wê xetimiye neb alî çareseriyê de yani xelekek vala da digere û li ba hêzên navdewletî jî hêzên mezin em bêjin Rusya, Amerika wekî dî fergona dawiyê yani mesela çareserkirina pirsa Sûriyê fergona dawiyê. Îro roj yani derdora Sûriyê mesela hêrişên İsraîl ser Gaza da mesela Gaza her wiha mesela Ukrayna şerê li Ukrayna ew nakokiyên herêmî mesela İran û mesela yani navdewletî metirsiyên derdora Sûriyê metirsiyên her diçe gurtir dibin mestir dibin metirsiyên derdora Sûriyê. Walû me navnîşana siyasî li Sûriyê îro roj bi rastî bi vê ye nîzîkbûn ji vê rewşê bi hewceyî hişmendiyê bi hewceyî şirovekirinê bi hewceyî nêrînên cuda guhdarî hevdû bikin xelkê me Sûriyê. Tamam mamoste niha di virdê rola wan partiyên ê Sûrî wek Ixwan Muslimîn, wek Partiya Baas, wek Hizb-i Şûî a Şûî, wek Hizb-i Sûrî Qewmî û Heya Nasirî jî rola vana çi qasî heye ku Sûrî bi ber vê pirsgirêka handê dalmeşandin. Yani van çi qwendî civaka Sûrî karî bû xera bikira gol hevdû guhdarî nekin. Yek ji wan yani hikûmetê Sûrî ê berê guhdan bi nasnameya xwe yî civakî nedikir. Yani mafê Kurda tê tune bû, mafê tipêk hatiya tune bû. Ev partiyê gol ser saha Sûrî, Şûî û Qewmî İctimâî û Baasî xwan çi qasî rola vana divê xerakirinê de hebû. Bele ew wek qonaqên ku dewleta Sûriyê û milletê Sûriyê wek welatê re derbas bê yani em bêjin ta mesela Kurd hanî ziman hebûna Kurd li Sûriye wek millet
ام کارن بکرتی هماش بری 57 57 یکمین پارتی کرد سوری ها دامزراندن بله او هر هفت جامعه نافدار سرکشیا رحمتی آپو عثمان صبری رشد حمو و هر وها جامعه دی هنگی سالن پنجیان دا سالن پنجیان دا بری 57 اخوان مسلمین وقتا کرم کری هبو بعث حزب البعث على الاشتراكي بله قومي اجتماعي قومي اجتماعي وحزب الشيوعي هبو شيوعي هر چهار بارتين وناصري أري قومي عرب عروبتي وقت شو المقابل بيت بيجن كردايتي دنا قومين عرب يجي بين عروبه بله جاب كردات بين كردايتي عروبه وكردايتي ومثلا او چهار پارتین نافدار سالن پنجیان ده بری کرد ببن رخصتن پارتی دمک شيوعي قومي اجتماعي سوري اخوان مسلمين وبعث بله قومي ناصري نافدا هر چهار پارتين سركه لسوريا كتله اساس بيوا ديمقراطيه بيوا ديمقراسيه بله وما في مروان نفرقونا داوي بوجي ندانين زمانا انا مثلا الديمقراطيه اوكي يعني موديلك غريبه جفاكا سوريا يعني نا بعثيه نا شيوعيه مع الاسف نا قوم اجتماعي ونا اخوان مسلمين مثلا الديمقراطيات وما في مروفا شخوات تبوك مثلا كرد پاشگاه دبو هیچ یک جار پاشگاه دبو شخوا دفردا هبونا شيوعيه حزبي شيوعي لجواره كردا لسوريا مناطق كردي الباكوري سوريا جزيره كوباني عفرين هرما عفرين يعني حزبي شيوعي جيگرتي بو يند دفردا حزبي شيوعي مثلا زمانه كردي پاشگاه كر هیچ گوه ندا کرد رابون پارتیا خود شکل 57 رولا کردا جروجا اول ده آواکرنا سوریه ده رولک ارینی بو یعنی 101 دکومنت و بلگه هنه رولا کرد سوریه چل شامه چل حمای چل عموده چل حلبه گلک قهرمان کسایتین نافدار این کرد اغلو کرد سوریه پاراستن شر کردن جبو پاراستنا سوریه جبو سرخوابونا سوریه زنی ادوردا او پارتین دی سوری بعثی اخوان مسلمین حزب شيوعي فرمي يعني ندان مثلا هبونا كردا وما في كردا نرزگرتنا زمانه کردی ناسنامه کردی هیچ گوه ندانه یعنی بنجل کردن زانی ادوردا کلتورا وان يعني كلتورا وان بارتيا صار مثلا عروبه قوميات يعني درجه اصلا نجات پرستیه فاشيت نجات پرستی شوفينيزم زاني يعني عروبه بعث اي نبو اري ام سوريا دي باريزن رومتا ما اما چندي از نعرب مياو نابم عرب يعني دفردا بارتيان سوري سياسي هبنا بلي عربة باشقوه كرن يعني هبنا بلي عربة تمام دفرد حزب بعث يعني بارتيا بعث سوري نوك ولاد ديت وقطر ديت يعني نذكر ولاد بله او خاص سوري بيبقى قربانها برجواندين ملتي عرب او سيستما ميشيل عفلق وصلاح بيطار منطلقات يعني دواري بارتيا بس توريك فلسفي وايديولوجي او درشمن وان هنا يعني تم معنا جوان رنما يقرك الخوف وقرن درشمن نو يعني هين دوا كلاسيكيات دانا كي صار عرض سوري بيجي او عربي دوره اف شيء نابه اف غلط اف ترسم واقع ترسم منطقه ترسي راستي ديروكي تشتي برچاوه
يعني سوريا يا كرد وعربة يا خريستيان ومسلمان يعني يا همية يعني دوردا رولا سياسة وكولتورا وان بارتين سياسي سوري نيني بو رولا وان نيني بو دا افكرنا سوريا دا دواري جواكي دا دواري كولتور دا دواري دوستاني وهبجيان بيك فيجيان اف باندوراوي نيني بو لسر مثلا باوري نافبرا بيك هاتيان قالي سوريا دا يعني بيك هات سوريا قالي سوري بيك هاتين ويهن كردن عربن çerkezin Ermenin Türkmenin Siryan Kıldo Aşurun ha Abdvari etnik de etnari PKK'yan da her vaha Müslüman ve Hristiyanın Ezdini İmam Ali İsmailin muvahhidin halke meydruzun yani hamiliye ev zenginiye ki ev yani civaka Suriye zengine be PKK'yin ve be din dayaneti be zamanı Kurdi hay zamanı Arabi hay dvarda ev partiyen siyasi en serdest neyini nizik buna manj mesela Kurdi ra neyini bu şuaj şestu siyada bas hükümdeki şestu siyada ama niziki 6 saliye وبروشك اورتها بس پارتیکی شوینیه پارتیکیش هبونا کرده زمان کردی حیان ها دستوری سورده قبول ناکه yani بیشه زمان کردی اریکن پارچه بونا سوریه aynı zihniyete MHP و AKP و maalesef yani. باشه چه قندی سیاست وان پارتیین سوری ایرو رو انجام سوری گیای و روشانها او بخوا مالخوری پرچه بود دسهاب يعني افروشا سوري اروجا ايرو نج انجام وان كاري يعني تشوت وشاش قصيرو ايرو سوري جاي ايرو في روشا او بارتيانا بله اوا ناجي شستو سيسيا وردا انقلابا حشتي ازار انقلابا بارتيا بعث عسكري حشتي ازار دست بكر اف بتري 6 سال اف 6 سالın جيانا سياسي لسوريا ها انا بيجي مريه ل صار قلكي صار جيانا سياسي حياه سياسيه يعني مثلا راغهاندن ها مثلا نفس خو پیشاندان قانونين بارتيا زاغون يعني قانونين بارتيا جبو وشانه مافي مروفان يعني الفاباي مافي مروفان هاتي بمبيكرن اوا 6 سالن يعني قانون تنه في 6 سال قانون جبو رخصتن کرنا کاروبار پارتیین سیاسی لگور قانون و دستور افتونه yani ama bu sebep sereke de harmandın yani de tevle heviya Suriye'de jwe khurtur bandora jwe khurtur ku de saha partiya Baas da ava 6 salın و بناوي إصلاح زراعي وتأميم تطبيقاته وخارومارو بو يعني مشوه بو يعني جي كرنا إصلاح زراعي وتأميم شل حلبة شل شامة هر تأميم معاملة وفابريكا هر وها كوميتا لجانين إصلاح زراعي وتطبيقاته لباكور سوريا جعافرين حياة ديريكي حياة درباسية وعمودة ها تطبيقاته نه تطبيقاتني ده خدمت برجوانديا خلقي دابو تطبيقاتني جور دابو بيروقراطيك بمبيكرنا همي قوانين ابو وبهنا شوفينيزم جدهات بهنا شوفينيزم دبن پردا سوسياليزم ده دبن پردا سوسياليزم پردا سوسياليزم ده أفشيسان بارتيا بعث بسر نكت يعني فقير فقارة جودكاري ملات برانيا ملات
درفته کار پیشوان هات گرتن و بو سرمیانک دوری انتاج هات پیدا کرن مالخوری پرچه بو مالخوری اره دولت نوی خواه اشتراکیه اصلاح لی مالخوری تمام yani dezgah u saziyên devlete xistin hizmet partike siyaseta tek parti eva 6 salin siyaseta tek parti tek parti eva bu sedema per meşakil per teşkala per problema yani şuiya li ser navê sosyalîstê mafê Kurdan mandele kirin بعثیا لسر ناوی عروبا مافی کردان مندله کرن اخوان مسلمین لسر ناوی پیغمبر و اسلامی مافی کردان مندله کرن ایرو کرد یک رزیا کردا yani ایرو او سیاست شوفینیزم سیاست اولو طائفی اولی تک چون ایرو چما نزیکاتیا کردی تنی yani او سردمانه بورین چون ایرو کرد لکنه نرینا کردی کانی yani نرینا کهبش هفریز چمانینه بله ابخوا نماگو جیانا سوریه دا ابخ بیت نزیک 7 سالی رنکت قانونه دولة القانون yani çey ne bu peyda ne bu بله yani قانون دبیت سر همی عربه سر همی پارتی عربه yani همی لگور قانونه بمشن اف قانون تک پارتی بود قانون تک پارتی بود او تک پارتی جی دترسی جی کاری جی سیاسته ندخواست خلق فری سیاسته بی سیاست چیه او تک پارتی بعض پارتیسه بعض ندخواستن پارتی بین آوا کرن کوملا بین آوا کرن روشنبیر سندیقه یعنی نقابات محامی مهندس هنرمند ندخواستن دترسین جملت خود دترسین yani veja hin besarda ji Kurd veja bu tersewan bu dubara bu ne dixwastin veja dverda Kurd derfet neket Kurda nelgur qanuna devlet renade qanuna devlet renade u tersi qanuna devlet vazife te avetin درفته کار لپیش کرده تگرتن در وی قانونه دویل گور قانونه دولت تهری حیا درفت تنسر نگابی جبو درفته کار بوته هبی اول باجار و باجاروکا شوال گندا و جودکاری و زراعت ده او پروژه دولت تکچویی بود نه سرکفتی بود چل جزیره محافظات پارزگاه حسه که بناوه مزارع دولة بناوي حزام الأخضر باش أشكره بو حزام عربي عنصري شوفيني بلا ولا كرنا كردا عندنا هناك عربي جدرفا مثلا شوفي نجات پرستی بو در فتح شغل پیش کرده پارزگاه هست که در فتح شغل به ختماندن برچی کرنا خلقه بو و بسر در ناحیه قانونی ناکی بی 300,000 انسان کرد پارزگاه هست که جزیره به نفوس بون جشست دو دا حیا دو پر به نفوس zaten به نفوس وقت شو اف کرده ما کد چند دروا خلقه ما او سوری چه کرد چه عرب چند دروا شارع آدمینه به اقامه که به اقامه بمینه هاش رزیل و رسوا دبه yani rezil و رسوا بله به اقامه ویجا تل ولاته خوی تلور بیو مزن بیه تو باوی خواه تو به نفوس بی یک جار yani قانونسız memleket به قانون ویجا چوا سیاست که به کارانین چوا پارتی که بین آوا کرد ولاته کی به قانون به قانون و بس بیجی از کردم هف که سوریه پارچه بکه ویجا بسر شوعیه جی پاشگاه کرن اخوان مسلمین اجی گو اب نمس اب مسئله اب چه مسئله کرد و عرب ام همی مسلمانن نحو جیوا مسئله کرد مرد ابا
در نه دفتر مدای ام همی اخوانن ام همی برای هفن اخوان مسلمین اما ناس تکن جیرانه منم در ناب هفدان نها ام اشخوا شوعي جه ندان باش جه كرن بعسي جي اشخوا بروجرامي وان هي دفتر محمد طلب هلال هيفي دكم خلق بخونه يا دفتر طلب هلال رابورا محمد طلب هلال حسن البيت بله امن سياسي دو دوره بو وزير پیشنیارین محمد طلب هلال ذهنیت و پیشنیارین وی جه سرکردایت یا دولت را شامه را چاوا کرد سوری تارومار بودن به تارومار کرد زانی وجد وردا بکارانینا سیاست و کلتور و ثقافت و پارتیان و کمالان زحمتی پرمزن بو یا آلی قانون دا و ارتا چما برکردا کاره بن عرض کاره بن عرض دروی قانونه به رخصت نا جگر خون رحمه خدا لبه سیدای جگر خون هنه پرتوکی وی او شعرين وي شعر ديواني وي بخير هو ديواني جگر خون مثلا سياسته وكرد حزيه ومروف حزيه ها دناف كرد سوريا دا اسكارم بيجن جبري بارتي لسوريا بيدا مزراندن لبينج وحفتا او ديوانين ياكي دوسي تمام وهروها دردين ما او نفيسين ابو عثمان صبري بله دردين ما الفابای عثمان صبری چارلهنگ چارلهنگ او شعرین ملا شیخ مسعیدای گوره جگر خون اوا بو خمیره او چاپ کردن او زحمت بو قاچاق وقت تونه قاچاق بود و اجبار کو یعنی شوونیزم دولت سوریه شوونیزم او یک و پاشگاه کردن پارتیان سیاسی و انتلیجنسیا سوریه باش گه ندان کردن يعني ولا جابكي قراتي بوز بلندي انه كردن يعني انا يعني هلوستا كردي انا قال كويدري يعني كرد كغزا كردي خب خدنا بهفدوده هلوستا وانت تشاود نرخين انا يعني نزيكاتين كردي لكنا آية تشكيولو هي انا لسوريا دوان 16 سالا دا هر تشت حرمي تشويه بعربي بين تشويه يعني خارو مارو بو برواجه بو دوان 16 سالا دا يعني سوريا وك جواك بكرد وعربي خوا چه باكر چه باشوري سوريا چه روجلات چه روجاواي سوريا حرمي جواك حرمي دولت اجبر هفدو سستو پستو بو دولت برين بو زاني وبرينه دولت و جواكا سوريا سر وبر برينه خوا پركوره برينا سوريا پركوره بكرد وعربي خوا زاني ها دستين جدر واجي كتن مثلا سوريا دستين جدر واي سوريا وقت دستي دولتا ترك هذا برچاوه هری مزن خودی باندور و کارتکر رولا هری سرکه رولا ترکیه بود جیرانه مید ام دزکه هفدانه جدیری که حیا کسب زانی نه 100 کیلومتر بیتر نه 111 کیلومتر ترکیه 13 ساله بوریده به همی هزه خواه در بازی خاص در بازی هندره سوریه بی yani da aste heri bilind devleta Türkiye aste fermi heri bilind Seru Komar Vezire Derve Vezire Difa yani gelo devlet Türkiye dinle yek reziya Kurdi devlet Türkiye teşkilo listi دورا رولا سیاست ترکیه دنیا یک رئیسیا ملت سوری سر برده و کردی رولا کی نینی و هیجی نینی برده شر کردی عربی چکر نزیک بونا دولت ترکیه حکومت آنکاره نزیک بونا خواهج مثلا سوریه دا نزیک بونک نجیرانتی بود نجبو دوستانی بود نجبو رومت و آزادیا ملت سوری بود هر و هر نزدیک بونک یعنی زیدگاوی چافسوری دستوردانک گل کی بزیان و ضرر بو خراب و به تایبتی لباکوری سوریه جبر کو جیواره کرده
هرمین کردی یعنی جیواره کردا کوبانی جزیر عفرین جای کرمه جای کردا 7 ناحیه و 400 گندو مزرعه بله. جیواره کردا الباکوری سوری یعنی انا کرد الباکوری سوری نبانا العفرین و کوبانی و دریک و درباسی عموده نمونه کرد نبانا رولا ترکیه و تشتکی دیبا و آواکی دیبا يعني جبالكم مثلا كرد سوريا هي ها ولو ما مثلا سركبو يعني سببك اجرين هري سركه كرد سوريا خدي رولن جبرويا تركيا بهمي شويان بهمي هز خوا راگهاندن استخبارات فسادی دین دیانت وکی و حیای عسکریجی حیای عسکریجی در بازی مداخله هندره سوریه کرد نجبو چاره سر کرنه جبو حرماندنه جبو جهف خستنا سوریه جبو جهف خستنا سوریه و خاصتا و بتایبتی یعنی جبو کرد لباکوری سوریه نصر نگابه جهف دو بلا ولا ها و جبوب پک آننا و رولا نینی ترکیه نکیمی 40,000 داعش کادر داعش 40,000 مطار استانبول دروازه سوریه کرد مطار خاصتا مطار استانبول هر وهای عنتابه چه درین بجایی چه درین وکی دیره بهتری 40,000 کادر داعش دولت ترکیه دربازی عرض سوریه کرد نه قاچاق درباز بود زانی درباز بونا وان مطار استانبول نه قاچاق بود به علم و خبره سازین فرمی دولت ترکیه بود برای واندان هندره سوریه او تشکیلات داعش و نصره زانی ها پروژه ترکیه هبو و لازال هیچی بردوامه زانی پروژه ترکیه کو کار به سوریه بخبن چنگه خواهد باشی و هبونا کرداجی به پشیفه هبونا کرداجی ارتای راکه به پشیفه الگور پروگرامه خواه اوجی تک چوی یعنی دخواستن دولت بهرفه هلوشه داخوازا ترکیه او روجا عول ده گو دولت سوری جواک سوری به هلوشاندن هلوشه جاف بلا ولا به و بلیزد ده سر خاکا سوریه سر عرض و بن عرض سوریه سر حسابه سیاست ترکیه به مع الاسف هنک خلیجی و سرکردایتی قطر لگل آنقره دو پروژه ده بشدار جروجا عول ده و معارضه سوری جی اف اجندات دولتا ترک در باسی سوری کرن دورد یعنی جبو آوا کرنا یک ریزی و یک هلوستا کردی چی تی خواستن گورنریناته؟ والله اوش بو مثلا کردا yani نرینوان دی چاره سرکرنا پرسکریکات سوریه دی کاغت آ کردی چاوا بی آوا کرن böyle mesela Kürdi navlena be kağıt bubur yani proje mesela qadiya ki proje persa Kurd vak civak vak millet sar ciware xoy diruki sar axa babu bapira xudi zaman xudi kültür xudi folklor ha am nemivanan li Suriye ya am nemivanan Kurd li Suriye nemivanan zani na kağıt ki pever listin زاني نا شوال جنم يا جها يا زيت وري كرين وري فروتان لا ما بس من نرينا هذه شارع سركرنا برسا كرد سوري برسا كرد سوري خدي ويك هبن بيشي خدي كرد كهبن خدي كل مسألة كرد بمن خدي كي كارل مسألة كرد بمن خدي ها ولسوريا نال سعودية وإيران نال أردن وعراق لسوريا مثلا کرد تلیب به خودی اکلی ببن خودی تفکر و سیاسی مثلا تفکر و سیاسی کاربن پرساخا پرسک روایه پرسک مشروع پرسک يعني بهر هاوي بدستور واقعي داي دستوري سوريا واقعي داي افيا دستوري سوريا نه ایشه ایرانیا و ترکاه نه ایشه امریکا و روساه دستوری سوریه خلک سوری خب و دستوری خب بنفسیرن ها و آوا بکن
ها اف پرسا کرد سوریه لشامه که وری گفتگو کرد نلتده وریدی لشامه زانی لشامه لسوریه سوريالي خلكي سوري كرد عرب هفدورون شش ما سالك 6 سال ها قهداري هفدو بكن برنسيب دستوري ايه هري بلن مواد فوق دستورية بعربي بيجن برنسيب هندا خالن بنجهين ان سركه ريغز جبو دستوري كينو دستوري كينو تدا به پجراندن دو دستوری دا انو لسوریه کرد و عرب هفپارن زمانه کردی لکلکا زمانه عربی زارو بین پرورده کرن زانی اما نمنتك اما ما فكي هري روایه يعني ده همي بيوان و نرخين ها ناف دولتي دا تشتكي روایه زانی ادور دا پرسا کردی بجا اوه کل پرسا کردی پرسا ملتی خوی کرد ببن خودی او نونرتی پارتی بن فعالیت بن شخصیت بن او دوی لحف بن نه وقت کرم کری لحف کرن بجا بو لحف کرنه دوی پیشی لحف درونن بلش خو ام بيت لحف درونن نوی پارتیات فلان سین او جیم او فلان لحف درونن پیشی لحف درونن الهفدرونن جبونا قارب النرينا خب بجهنن خلكي سوري الهفدرونن قارن شبكن نا شبيشن زاني قارن شبكن زاني جبو مخاطبة جواكا سوريا خلكي سوريا دولة سوريا دولة قانون زاني بله سرکرده دستهلاتداری زاني او تفگر سیاسی کردی سوریه ها پارتین رخصتنن فعالیتن لحف درونن بتردد لحف درونن گهداری هفدو بکن ها تشته هف پار چیه تشته هف پار تشته مشترک یعنی یک دو سه اف تشته هف پار کو ام کارن بجی بکن نه دنه 4 دیواره دا ام بنفسینن و امله نبن خودی دو جمله 4 هفوکا ام بنفسینن و امله ببن خودی بکردی بعربی بانگلیزی بترکی ترجمه زمان کن للاتقیه لشامه لاوروپا امله ببن خودی و ام بجی بکن زانی ادور دا دوان 13 ساله ده و روشا سوریه نه روشک نورماله به هر هاوی روشا سوریه تایبت و آورته استثنایی و خاص یعنی روشا سوریه بگشتی تایبت و آورته دو روشا تایبت و آورته ده دو شر و تکوشین و برخودانا پیکاتین باکر و روجلات سوریه و کرجی در ناو ده وقت ستون کاری بون لهمبر هرشین هوانا داعش لبرخوا بدانا زانی افتشتی که دیرو که دنیا عالم زانه دور ده رولای یکینین پاراستنا گل یکینین پاراستنا جن براستی رولک دیرو کی بو زانی اوانا بخیره فداکاریا یا پگه یا پجه الویداوی قصده efendim karibun مترسی و تهلوکه هوانا داعش و تشکیلات دی وقت نصر قاعده بدور خستانا زانی رهبری چه بوده مک دبرده پیک وجیان پیک عيش المشترك بعربي بله پیک وجیان پیک وجیان جیانا هفپار به هفرم جیانا هفپار هر وها روشا آرام و آشتیانا یا نافخویی سلم الاهلی یعنی روشا آرام و نافخویی و پیک وجیان کرد و عرب به هفرا سریان کل داشور خوشکو براین مین ازدی به هفرا دیجین تمام اما مسالك سركه اما نال حسابي اخوان مسلميناته نال حسابي تركاته نال حسابي بعثياته ده باش دفرد انها يعني الريفيبريا خسر باكور الرجلات السوريه بله بوي وقت سيوانه كيش بو خلق باكور الرجلات السوريه
دبن في سيوانا هانيدي كرد شما خو پیشکش ناکن ام و ام ابن کا كرد شما يعني كرد بن سيوانا ريبيريا خوستر ابا كروجاتي سوريا بروجاوي يكريزيا خو زلال ناك تنن شما تفقو يعني شرط المرج آمادن بله اف ناف نشانه هری سرکه ناف نشان ایرو جیواره کردان يعني حياة جنرال مظلوم عبد جديد شهاند خوازي كرد نزيكي هفدن آره بگومان يعني برز جنرال مظلوم عبدي وك فرمانداره گشتی هزین سوريا ديمقراطيك بله جبر جوانديا وي يعني تخوازي حزدك وج مصلحة وي وهزا وي قصده كرد لهفبن لا بس كرد لهفبن كرد وسريان كل دو اشور وعرب يعني خلق لهفبه جبو كاربن وظيفة خوادا كن لهم بر ما ترسيه دربا هندر راوستن حقيقية يعني مالويافا يعني مالويافا او بخا بو سمبولك نبز جو كردارا جي خلق سوري شورا سوريا جي خلق سوريا الراست جي خلق سوريا شو بروجي تاني ما اشتخاز و بتردد پک وجیانا کرد و عربه و بتردد جبو پاراستنا و جیب جی کرنا زمان کردی لکهلک زمان عربی شو پروژه پاراستنا یکیتیا آخا سوریه سینورا ناف دولتی سوریه ادوردا او مالوانا و سر کردین عسکری قصدی کرد و عربن yani Şammar'ın, efendim Türkmen'in, Çaçan'ın geçtiği Suriye, numuna Suriye yani. Ama bu Kürda, çama nayen ba hebu dibin Sivana qasadi var ve beriya khusar. Ev Kürd yani parti ne bahsat partiyan. Bele. Partiyin siyasi. Bele. Gelakin, nav gelakin. Evet. Ne havcam kasibinin zamanı. No. Efendim ev partiyin siyasi نرخو پیوانن هنه او نرخو پیوان جبو پارتی کی سیاسی دوی او نرخو پیوان هبه یعنی پیوان کبه اف پارتی آنا پارتی اف سیاست آنا سیاست اف حیانها او نرخو پیوانن کو بناو ببن پارتین اف چه پارتیه و چه کاری دکه کاری چه بکه این نزلاله مجه ها اجبر کو امی بیجن حقی مایه اجبر کو روش تایبت و آورته ایکو هایی گرک ام قبول کن ایکو هایی ناوی و چد بی بلاو بی بلا فعالیت کسایتی سربخوا ولاد پارز نه الا پارتی کی سیاسی به لهف رونن يعني وقت برنسيب بيشي اف بارتي وفعاليات لهف رونن بتردد لهف رونن بارتين كردا لهف رونن قدري هفدو بكن تشتي مشترك زاني ريفبري برز مظلوم عبدي خير خازي سوريا يعني بشت قربن وهنا كيجي بخاز من برافيتي يعني كان كرد لسوريا بين باهاف بارتين سياسي بين باهاف وتشتي هاف بار دستيخو بدن هاف لحسابه هنا ناي لحسابه هنا ناي و تركا بالذات زاني جبري تركا هزن هندر سوريا هندر ان كيساباز انتهازي اوبورتونيست مال خور هستي خور زاني اوا ان اوا تشافسور وك بعث بارتس سياسات بعثيه واخوان مسلمين زاني شو اخوان مسلمين ناخذن كرد هذا او دوی وارده او مثلا رولا تركي نبس ناخذه يعني اف ديالوج هف رونشتن كرد وكرد هف درون لقامش للعمود لكوبانيه جبات كوالدار خان مثلا للراقي الحسكه الحسبه تركاجينا اشكره يعني اشكره الحسبه تركانا بورنا وفي يعني دوي كرد لدجي هف يعني مع الاسف يعني دولة تركيا وقت دولة وقت سازي
دوی کاری دا کفنه و نیه یعنی بردوامه تم دخوازی کردا بینه همبر هفدو ما بس از تلفر بسكرين کردا بینه همبر هفدو اري دیجی هفدو نها دولتا ترك سببا ويني زيكاتي جو بريجيما شامير دكي نجبونا جو تفجرا كرد يعني تيك ببي يكرزيا كردي بر آويتي ببي اف شرط مرجين دولتا ترك بريجيما شامير سببا نجبونا جو ما في كردا تيك ببي سبب نه او بخا وهناك كردا هنجي هين بيرد خبتن كاف شي يعني دوی وارد مثلا کرد سیاست دولت ترکیه اما مجارك لحاله شيروكك دو دريج يعني هبونا كرد نتني العمود وسوريا وكوبانيا وعفرين وحلب زاني بلي وقامشلو هبونا كرد جبوا دولة تركيا فوبيا يعني تنبونا خيد نكاري فين بكي ناخوزي فين بكي بس 100 سال يعني كرد لي جابون يجي كومالا خواتشي كي جابون ها دلتانگ دبي جاف سور دبي ما مستا و بارتي كردي چاوا قارب ملت عرب جي تخ صورت دي انه ترك دجمنه ما وحرد واي بارتي كرد شو دي افرو ليست بخا يعني جي عربا دقه حرج كردا بيتر دولتا ترك رولا بارتيا كرد دويني زكاتي ناف كردا دون زكاتي كرد وعرب شو دي كاي رو بليستا گو اف سیاست این دولتا ترک پوچو والا بکرانا او بخوا سیاست دولتا ترک در حق دوسیا سوریه بگشتی ناسکریه و بتایبتی در حق باکر و روجالاتی سوریه جبرگو هبونا کردا خودی روله جبرگو هبونا کردا بی رول و دوی ورد خوازم بیجم كلكلا أنقرة كلكلا حكومة تركيا كلكلا وان كل قال حكومة الشام بعث رئيس ساروك بريز بشار أسد دستي خد دستي هفكن شرطكي وان هي شرطكي أردوغان وتركا هي جبعسيا راج الشامل بيجي أم دستي خد بدن هف جبوها بنا فاري بابري وفاق سدج ورتراكن جبو ورتراكن شما ياو افريب بابري نت ناي كردا تاني اي كردو عربا اي همو يناو دجمني سوري قشيه لا اجباركو كرد جي خدي رولن دوار بابري داد يعني سوريا رولا كردات هب براتنا يعني دردو كله درد دولة تركيا دنزيك بونين خاين بسوريا ودردوري سوريا را چاوا كاربه هربه وربه ها سوريا بشمته دستهلاداري ها دستهلاداريا سوريا وقت دولت بشمته والقال تركيا دستان بدن هب وبهفرة ها هبونا فاري بابري وقصد جو اورتين راكن وشخوا افري بابري هلوشي قصد جو اورتين رابه ها هبونا كرد وزمانه كردي جيت معنا جيرنا ما مستبر صداوي امشتا بكن جبونا نزيكاتيا كردي تشد بيجي قرك تشي بي أبخا أرك واجب ومافة هم أرك هم مافة هم واجبة هم حقة هم حقة هم واجبة كل بين باها لأن تشتي مشترك نبي عشيرات تشي شيء مش تنه نبي حزبات تشي أوكي سرسرة تحنفية الشافعية سرسرة تزدي ها حج إمام علي دكي سرسرة لا تتبجي أز كردم ها تتبجي أز كردم ونافي بارتيام فلان تمام تشتي مشترك شيء دورتها منو دادا بارتي أمجي عشير نا بارتياك ما جي هي بارتيا هفال فلان جي هي بارتيا نافي خو بيادي جي هي نافي خو الوحدة التقدمي أسك بارتي المهم ثاني تشتي مشترك هنا أو تشتي مشترك ها إيكو أملي ببل خدي لفردا خمساري هي البا همية خمساري لجينا كيسة بازي هي انتهازيات اوبورتونيست يعني بلي لجينا مخابن ما تلمس كده باش دزانن لجينا جي ولا افتف لهوي بردوام به افسر بردايتي وتف لهوي حركه كردي شما بردوام به افتف لهوي اري جيبوا ناني خا گرم بكن
نانه خا گرم کن و پیش سیاست ترکیه جی خا تشته نبوی تشته نلیاق انسانا نه بس کرد نلیاق انسانا یعنی سیاست ترکیه آشکارا جکر و گورورا ناسکریش با کرده سوریه بگشتی یعنی وک ارک وک ماف همی کردین سوریه به همی فعالیتین خوا به همی پارتین خوا کاربن الهف درونن تشته هفپار جدی بن و تبیج الله komple sedi sad هميل هبدرون أبجي نممكن لا يرون نسبة هم برانيا مطلق جي كردي سوريا ور تخمين دكم وازور باورم برانيا مطلق جي تفجر ولات باريزن كردي سوريا دلخواز كرد حاز مروف حاز هشمند برانيا مطلق ويكاربن بين با هفدو تشتي مشترك لببن خودی و پیک بینن زانی هنگی یعنی وقت اپوزیسیون وقت مخالفت وقت معارضه کرد لسوریا برا معارضه بیانم زانی اما معارضه آشتیانه بی بله جبو پاراستنا یکیتیا سوریا زانی جبو ریزگرتنا مافی کرده و همی پیکاتیان معارضه ندجاتية أم نا وك بارتي وك حزبك أم بشكل معارضة سوري إيه نشتيمان برور إيه آشتيخواز ولاد باريس زاني أما والله مهرن تركيا يعني دربا سلاحا بينن لدجي دولتا سوريا أم كي ما في كردا يا رومت و آزادية أبدو التجارة أما بو دجاتي نبو مخالفت بو دجاتی دبرده تخوازم نمونه که بینم نمونه بلا ارتشا بلغاریا در بازی عرضه ترکیه گندکی ترکیه بلا بستینه و بیرقا خواه لگندکی ترکیه گندک جيش بلغاري دربازي گندکی ترکیه به همي پارتيين ترکیه همي پارتي قبول نکن ای دسته خواه بدن هفته به کرداوا به ترکاوا به لازاوا به چپ و راستاوا گی یک دست بن و حقی وانه اما الجامعه سوريا لوتي حرميه جبر بنجه سياست تنه قانون تنه تمام اما شست هفته سالن قانون پارتیان تنه قانون روزنامان تنه تمام سندیقه تنه افندم سازین دوزگری ای قضا نسر بخواه الرومات لسر قاضية ومحامية نمائي لسوريا اما نسوجة امريكا وروسيا سياستها تك بارتي تمام سوري خراكر ماموستا محي الدين شيخ آلي سكرتيري بارتيا يكتيا ديمقراطا كرد سوريا قالك سباش بوا هم بون ميواني برنامج ما سپاس جوارا جروش تيفيرا قالك تماشوان الهجال ويدم قشتن داوية برنامج اخو حياة برنامج كدن بمن خير وخشيده دم باش